mayamda muhana happy Sabbath. Ngasigi quarter ki lesson ki title sina win some witnesses. Pukning jingsin bagi sakhi. The power of personal testimony. Isagi sakhi sina sakti labor sakhini habagi lesson ni. Nasigi memory text sina Acts 4:20 sida sumana hai. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Peter ga John sina mi mamang na sumana hai. Koina isogi maram sida koina tare khange. Adubo koi tumina leipam thokte. Koi tumina leiba yaroi. Tumina leiba su ngamoy haidana moina haiki. Matang taba Sunday lesson ge title sina unlikely witnesses. Yam itha thajadaba iman mandaba sakhi khoidasu leibra asi koina Acts chapter 5 ki 1 ki 20 koina sumai minasi butjangba nupa ama lei ma je mompham marakta ching mathakta lauraga khongdana ayuk nungdang khaidana ma se leirami masada nung na haaga mibu wahalaga mahana Jesu Kristo se mana ugo matamda mana chinsilaga mauna khrumaga mahana kari mahana haiki Jesu Kristo na nang kari ni tamakta lakpano o khwaidigi wangtoreba isogi macha hana haiki Jesu Kristo na verse 8 tas maina hai lao thoro mot khraba thawai thoro ana hai do mahna amuka Jesu Kristo na amuk hangami naming kari kawi ado putsang bon bana kari khumi haba matam ai ge ming se legend kona legend se kona roman matam da yengo matam da lami lising mari de ge lising taru haina kobo lami se legend haina khangai aduga koina mangona koina apply to wo matamna kyamu akanba sathiraba bud leibano habase koina sida ubo phani koina mathang taba koina pathaba matamda moije koibu lamthok pigeno koibu tanthok pigeno koise karada tanthok piu haba matamna koige swine ka o otherwise tanthok piu o manung da changhan view haina moina hai jaki the matamda noina khaliba bokhando thunjaba oisnu haiba matamda ok mayam si leiba ngamda dege moje chitho aduga uhoba ok loiba mi singna moina chatlaga mi singna haiki somai tawre hadana haiki haiba matungda moina lakpa matamda tara matungda moina laaga moina Jesu Kristo da kari hai haba matamda noi sing je chathokpiro koi lam de ke chathokpiro haina hai aduga bud changiba nupa do phakhe phabadagi mana Jesu Kristo aisu noi ga matu jeki haina hai ki Jesu Kristo na karam haina pakumpi habu koina Acts chapter 5 ki 19 da koi yeminasi Jesu Kristo na mauna haiki yum na chalo momo pa na chalo isona angappa choba thabak se nangi punsi da thoknare habadu taoro tambiro adoga nangsik nangonda aina kyamuk nungsina utkibano habadu tamjaro hana haiki karigi damakta Jesu Kristo na atai thaba loinama inkhang loinama thadoga ma asukumba tamthiraba maphamda laibano nasai pankhre mana lakpadi verse 5 ki 8 sini khogi punsi da phattaba kari lei habdo dauthokna Jesu Kristo lakpani Jesu Kristo je magi punsi da laktrigai da karamba habit karamba mo mato laibano haba matam
ꯃꯤꯅ ꯄꯥꯝꯅꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯀꯤꯅꯕ ꯂꯝꯆꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯤꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯎꯠꯄ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯔꯁ 15ꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ ꯐꯤꯖꯣꯟꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯎꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯜꯂꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯡꯖꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯆꯦꯟꯖꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯃꯥꯒ ꯁꯦꯕꯣꯛꯀ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯎꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯍꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯥꯒ ꯁꯦꯕꯣꯛꯀ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯗꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯕ ꯊꯣꯛꯏ Monday's lesson proclaiming the risen Christ. ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯍꯧꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯦ ꯃꯦꯔꯤ the mother of James ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯔꯤ the Magdalene ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯔꯥꯎꯃꯟꯗꯅ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯃꯣꯡꯐꯝꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯏ ꯅꯨꯡ ꯑꯆꯧꯕꯗꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯛꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯗꯨ ꯄꯤꯕ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯔꯝꯗꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ there is no reason to be sad ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ when they don't believe the truth when we share ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣina ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣina ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣina ꯋꯥꯔꯨꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣina ꯃꯔꯨ ꯊꯥꯔꯤ ꯃꯔꯨ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯔꯨꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯐꯝ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣina ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣina ꯋꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯋꯥꯒꯗꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣina ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯡꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯩꯁꯤꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗꯦꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯅ change lives make a difference ꯖꯤꯁꯨꯉꯣꯟꯗ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯨꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟꯅꯤ ꯄꯤꯇꯔꯒ ꯖꯣꯟꯁꯤꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯐꯦꯔꯤꯁꯤꯁ ꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯔ ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯝꯃꯤ
karamba sakti yauna karamba ming na sukuma angakpa anaba phanba habaki thabak singse karamaina tawi haba matamda mogi pakhum je koina yekminasi Acts chapter 4 gi 10 amasung 12 je koina yekminasi mayamna Israel da leiba misingna khangbo oisnu koina angakpa toriba singse kanagi mingno kanagi sakti mateng na no haba matamda Jesus Christ gi mateng na ni noina pang tingkiba ahum suba numita hagot khaba asu Christ gi ming na ni adaga day of the sumana hai adona noina aran kubam phangnaba atai means mapalaite aran kubam phangnaba karisu laite kanangondasu laite sagat malem miyoba marakta khoibu kananabage sakti kanadasu laite adubu kanangonda no haba matam jisu matena khoi aran kubam phangani moina John ga Peter ga moina thona leina lepaga haiba matam moina inga ngami aya lairik laisu haitaba icham chaba nupa anina karamaina asmaina tawhino karamaina asmaina angpa thabak tawri bano habase moina ngami karam gi manam oidana John ga Peter ga asmaina haiba ngamhamba thona happy base kanana happy haba matam koina verse 8 te yema matam da thawai asengmana pik thanla li anani Jesus Christ bu thajaba mising dasu kona Sunday lo la ko matamda no maijing na ngak taba yade haina enforcement ayan amona sema ko matamda mona kawakani karigi maram odana koina paza singna yanaba khogi logi matungina satna se haina satna ba haidana koina mayana decide tawba singse nona karigi ngak taba no habase khoibu ko thopo matamda koi karam haina khum haina pakum bigani adubo Jesus Christ bu tasenya thajaba misingdi Jesus Christ na mai macha sing kaftopiroi adubo thawai aseng bana yauraga achumbudu moina haigani Peter ga John da asmaina hai noina pau sandoi bam singse loina mok to haidana hairapu matanda moina kri hana pakumpi moina karam hana pakumpi haba matanda verse 20 da nasagi memory text for we cannot but speak the things which we have seen and heard koi tumina leiba yade koina ta khaba u khaba wa singni koina haijari singse koina angakpa tawriba singse kanagi mateng no haiba matamda Jesus Christ gi mateng kanagi koina angakpa tawriba mayam se kanagi mateng no haiba matamda Jesus Christ gi mateng ani aside memory text for we cannot but speak the things which we have seen and heard koina ugraba koina tariba pawsini koina haijarisi aduna koi tumina leiba yade na haiki koigi aso sangna koina koibu haiba matamna aso sangna koibu athingba piba matamna koi karamana tawgani koi Peter ga John kumna thona pasi Wednesday lessons na Wednesday lesson sharing our experience koigi experience koigi thodok sing koina mingonda wari saba matam koisa kyamuk phabra haina wari sabra natra koisa yamna maktik magun koina will power lay haidana koise wari sabra koina na yam khole haidana mingonda koina wari tamubra Apostle Paul ma
Agrippa kौꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯝꯃꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯁꯦ ꯗꯃꯁꯀꯁꯇ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ 인바 미싱 아이나 옷 내버세 그리기 말하면 어디나 옷 내버노 하바 마tamda 아이 지수 크리스타 마사마 강다베기 말하면 어디나 아이 옷 내버니 하베기 life changing experience 마나 sharing tauki adu khang natana 마제 지수 크리스타나 마사마고 아직기 아노보 분시 아노보 마이종 아마 아이나 비레 아다나 낭나 아이기다막다 레피가답니 하베기 experience Paul's punsisu arrive nate larik laisu haibada Paul amane adubu mas no lukna Jisu Christa gi pauzen se santok tabayate li dabayate habige wakhandom dai Paul's magi principle amale yamna koina tamzaningai oiba magi principle do Galatians 2:20 da uko phangani Galatians 2:20 da asmana hai se Jisu Krista ga aiga seminare adubu ai hindana lai ai hingmanate Jisu Krista na aigi manungda hingduna lay azik prithibida ai hingbase karigi mateng no haba matamda Jisu Krista gi mateng yauna thajaba yauna ai hingduna lay Jisu Krista na ai bunungsi ai gi nungsi bagi maram oidena Jisu Krista na ai gi damak nungsi Jisu Krista na ai bunungsi nungsi bagi maram oidena magi ai gi damakta Jisu Krista na Thursday lesson the power of a personal testimony koina personal ge testimonies da kona yengmo matamna yamna thauna phaba yamna akanba personal testimony yamna thengnai koina paaba matamda koina taaba matamda yamna drug addict oigiba mayam Jisu Krista se thengna ba matamda angak pa oina change yamna iman mandaba mina asinu pa sa yam phatte haidana khandana leba missing se yamna icham chamna yamna phana leba experience oi ado hoi ko je poi su kanano haiba se ko experience ko si tamnare ado ga Jisu Krista nungsibra Jisu Krista se kyamo khoi bu nungsibra khoi gi pap kopige haidana khandana leibra Jisu Krista se no magi watana khoi bu bo pibra habigi experience se mayam le nangsu leitabra leiragadi khoi su khoi gi experience to share to minase haiminase khoi gi experience se ngaidana leidana leiri khoi gi experience share to matamda nupa amado adubakni nangi experience tuga ai experience ka chap manai adubo aina wali bade Jisu Krista thenadri Prithibida wandering soul ingau ngau jaba kuchat chatba melman tadaba mayam lairi khoina so thenari nong magi uri moise Jisu Krista se kanano khangdana lairi will you connect him or her to Christ? Will you connect him or her to Christ? Nang ze moiga Jisu Krista ga connect tawdu nang oigadra. Sabbath school da miyeng tagiba mayam bu Jisu Krista na bo pibo isno. Amen.